Nansia Abogana de Shamamba ya Mamunyina Ajo Emma Mwakwa Badeba AHENKAN933FM so Ebranwa so Sansama Hodra Yansa Kanda Numre Yesi Adwa Na Yadeba Somwa Kasiebo ni nyina da frapue ya mantam no mo Achema Boabu bebia yetie Akua Frakoma Studios Akua Frakoma Batampani Studios ane yetia Ya baba chene sre ene abasa ede ama wene enumre. Na ensama hudra yede bane doso papa. Doso na di obeti bi ne se. Oswafo no ene hye Ghana sikasam so de atudwa watcha se no. Aban no nioma hudra ye na sa ban sika hudra ye yakode ebebo man ho bra no. Watetetete bi so na hu nkyeremu yede ba. Na sansuso ana opanyini bi aba no oman no economics mu a wabi wo mu pa wode atodwa HM se yentimi nsan yachi ensan ko IMF ebiem osofo hwe Ghana pomdin so se nche baabi a ebe ye yankase vaccine no Ghana yebenya bi na yukopiemu ewo achema jobi a wono manu demu sun omo se mehu yankani ticho enu nto omo ka kira ban na enko na sumye na yademu bako atoye mantem no mu arawosam a asi awonum a kire se ejabi aso tipa truck bi mu a chese de how bebre ene de aba de mu kire mu ene mfo nyina ebetwa kire wo adishima mansam ni wenya bufro bi na nwuma yesi adwa ede beso mu se nwuma no sia kan kase na nwuma ko bi da ma ena eboaso yasene ama edi kase aba beso mu Sade da meka ne de aseda wampam aseda soko dedew akono tiso babu na wasi odadwum ene asante atema mantadwum ko de dwa make asenso limited nyama pedi sese dam de say your tables bookshelves na se for de ayeki asenso pe na kachi ana obinyan papemu ana afi sansuso ana King of Grace Chapel Ghana omuso ede enafo pole do 9 S1 ma wode ya kwankyere ne mpaibo na wode hu hyema ebebo apa wafiri ase yebebo hu nkyemu na baabi o madu no oso de ho asemu bi ahenkan sanso ananumre wonoma so emu se twitwe na kasebo ede bai kira wadwen obi busa so na kawadwen kawadwen omubo ni wi aye de beba bo no ze say o ma take your time nyina nti ya bobo ni wi de beba kawadwen ne beba nti na de ye kwani ku kira wadwen YouTube na AHENKAN933 FM senya YouTube no kwakwa na da no wandi ye chi a obehwra de de enu nti udro no na wa femfam no na afei adoma na ewo no woso no na wanji se kolom waji kolom a na wa subscribe ye dwumadi ahodre bedie no ebebo wonka ye sanso na Facebook AHENKAN933 FM no eye capital letters atro ya kese agenchekro no awukura phone na ubetimi the SMS no WhatsApp aba 0594 841044 841044 ebekenkan ni nyina da ede ama akenkanfo ene enumre eyeme afia ampofoa mene adwen pahini Kofi Mensa dun papa na papa endi wanimu kan champion super kwaku anin kusi buaduma de shima mansema de be radio station information centers a age peni afa kasi ato apete omamfo bemben so etie bi ne be radio asa bi obono mantemu epoe mantemu ena sante mantemu AHENKAN933 FM Akan Kasiebo yobomua ya jibe Pia Anuti Kasiebo mubati yanka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia Online Radio ewo Asanteman Temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center o Yausero Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia yesu tumi ya Information Center ewo Achim Dwaha Ewrade na ye Information Center Achim Apre
Kwaku. Gode Why Wafu. Kojo Kumi eye David Ba Information Center. Dimpa Information Center. Achim Asani. Kosiewa ewa Kosiewa Krom. Osono Information Center ewa Achim Esem. Abnasemai Information Center Wachim Abnase. Nyame Hine Information Center Wachim Ofosu Krom. Ena Nyame Asem Information Center. Wo Achim Krobase eye Nida Sonia Rade. Prince of Peace ewa Strasi. So Mwa Heba Information Center so some say chiche ewa Achim Dan Intiamwa Junction. Peace Information Center Wakokobe. Eno Sewa Information Center ewa Achim Enyinase. Kusam Information Center Wachim Achiasi. Keka no Krobo eye Adom Information Center. Peace Infobiz Watakrasi. Tokuya Ebutu Achim Odumase. Adwempa Information Center Jinanko Jama North. Chidom Information Center ewo Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center Goka. Sumnyame Information Center eye Chirimenken. Nyankuma ase eye Nanapia Information Center. Da Kingdom Come a police level. Asuoko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center. Achiase Hine Information Center biamu Wachim Achiase. Costa Barbering Shop Wachim Manso. Edin Trom Information Center Wachim Kwakwabe. Nadum Information Center wa Achim Mofram. Mempasem Information Center dia wampasem wontu wabiam ewa Achim Asene. Pisco Information Center so ewa Achim enyinam Kotoku. Abusuafo afei. Enume no nsia Kasiebo no yademo vim etesem se. 2021 numo yabeka ya akomabosi kaye etwato 2021 numo no eye Ghana fotosanfo ke no fowiata na nantre kraw kwagina Ghana mrasebe dwafie kwakenkan 2022 budget na afie ya esimu budget no wakenkan 2021 nimo na sa budget no kwakenkan nsempi no ana de ba Ghana say ade pinche no mentame ho ase Ghana fo ye kayeti bubo mu ase Edia ba no 11 ne ho krono ba ensama hudura piepie mu no biai ba ku Ghana fo tu komani tesi so eye 11 na 11 enam so ma mpanifo bo ho atwade pre ewo Ghana bra shebe dwafie na sam obi aka ne se 11 no wo sampanifo hwe na wo mtetetete so no mu yifiri wo kra se ne beboa ema eye wo mo yusu mo no wo mo so omujubedie no akoso meka mobo kakusi beje so momo na sa ade we levi ana den sempi aba na finance minister Uraken no fowiata enrada watnase ebu nkunta ba akoma bi kire Ghana fo na nsama wodro no papa ikanya ne se no woma hu se 2022 budget na dia asama ba entokwa bebre no ade aba no woma transe adwene hu se wo se wom tetetetetete no maso wom twetwa wom nsam so eno nti ye ka sei enka dwumadia hodran kaban ni bedi sika hodran kaban no ede bebo 2022 ho bra no wono mate so beye ohanchechemu aduo no 20% eno nti expenditure no sanka ya se sika anase ye di sika ahodro ya kwan ya nyoma ahodro no wono mate so sika na mo pagya ye foto no pagya se kwam de beye ya sa nyoma no you say o mate so se ne beboa ema Ghana fo so hu atimi ha wo na wo dwumadie nso akọ nanim papai etwa na kasa so no wo kyese wono makwa dwene ho a ani mpanifo bia konkunyasie we ne nya so wo ano mbo mtrimu veterans ya keka se we no woma kotena se akonkunyasie hunu se wom tete nyoma no so na sika hodro de beye adwuma no wom teso a ebeboa emoman Ghana so afantu mapapa fenti yakasa die sika hodro wom pagya se 2022 wom de beye nyoma pii no wono mateso hanchechemu aduonu. We are also strengthening expenditure management in 2022 and beyond to ensure that we match all expenditures to revenue inflows. All expenditure commitments in 2020 will be adjusted to match revenue collection. Therefore, in accordance with Section 20 of the Public Financial Management Act, the quarterly expenditure ceilings of the approved budget will include up to a 20% downward adjustment beginning in the first quarter of 2022 in commitments across board for covered entities benefiting from the 2022 budget, subject to revenue performance. This means that our fiscal consolidation addenda is not going to be only revenue-led, but also expenditure
focused. In addition to the e-levy, we are committed to the implementation of other revenue measures, including the exemption bill, property taxes, internally generated funds, etc. Nipa wotini nkai ayoswafo no anahwe Ghana sikasam so Ghana photosam for Ken ofori atano na wasanso an kasa no so a na wo ba mane a wotem sa asem ba ko a FPA free 2022 budget mu ba ya Ghana fo ebu anjoso abesi sabre ye electronic transaction levy e-levy no wose e-levy no he eno ababua Ghana na Ghana timya drubo sha asase no so enti se besi ayi akwan ya pese yesuku adan atete apasam kontebe ya yeni nyina ya pesa pomodin ensi echi ba na ya adwuma ya pesa pomodin ejira ne naso pinti saka pinti a e-levy no a enwo mo de be yenti no se no sa wupo wonum akuru kire nsem agudragu nkrata so a wonum sanso e de ko parliament house na parliament house approve enti ega said yo wonum eguso ye nyoma gidigidi se ne be boa ama e-levy no mra sebedwafiefo nso betimi ade wo stamp abosu se gban na ne sayo so na boa ma e-levy no so wonum atimi ajejeje eto kese ebu dambales no na wonum nso atimi ede ayo adwuma. Let me be clear today. The e-levy would impact mobile money transfers between accounts on the same electronic money issue, EMIs, mobile money transfers from an account on one EMI to a recipient on another EMI. I emphasize that e-levy will not impact cumulative transfers of Ghana cedis 100 per day made by the same person, transfers between accounts owned by the same person, transfer for the payment of taxes, fees, and charges on the Ghana.gov platform, electronic clearing of checks, specified merchant payments, i.e. payments to commercial establishment registered with GRA for income tax and VAT purposes, and transfers between principal, master agent, and agent's account. Let me warn, though, that if there's a deliberateness and a realization that certain migrations are being done to avoid paying of e-levy, this is again the spirit of burden sharing, and we shall invoke appropriate administrative measures during that period. Yeah, nipa wotene kai aye nipa Ghana sikasem nyina desini sida na bam Ghana photosam for Ken ofori ata na Ghana disimama yatoa anwumre Akan Kasiebo no so ede amamwa na enei ayade se ukopiemu ewo anaso piemu makoko Ghana mu yanoma ene Ghana economy no wogene wogina papa obia ya wo se economy ni nyo obi aka o se economy ni nyo economy na tete apronsam na eno nam so bi amabi no matchero madwene se obete kurampo a enra ene na no pa ya Kasiebo mu ade bedan wo se opanyino no ene special aid ede ma anka ne Ghana ma panyini John Dramani Mahama eye orua lawyer eduzita makro e chese nka ban ka be ya ka hobrasiemu wansa na chi ekọ IMF no nkonko pebusia kakra na ko famra ne fama so eye economy ni mu na ntimi enyina na namo so anu nam so bi ama opanyina eba no economy mu economics ni mu totoye anase eba no eye nkotabuo ne totoye betimi aboa ama economy na akọ anima wa be pa wonu kro ya wasanso eye ochechire ni mapa ewo eye University of Ghana Business School mu achese no eye Professor Lord Mensa wakasa opanyini chese se Ghana pa nim no bonu humusuo no se tumnika eko International Monitoring Fund no eye IMF eso akwakopa bosia ana akwakopa sika bi dia baba so economy nase dia ene Ghana fo nyanfo ezamu yetini entwaje adwo esense oman no ebeto ape eyade se no mantimi nkoye kura ye bebreye ewo emfia aka edi yen animu no. So, as for the international market, it's a no-go zone area. We've been to IMF before, and I tell you, when we go to IMF now, we're going to expose ourselves. Our communication to IMF is that we're not disciplined enough when it comes to management of our funds. As of IMF, we can go. So, when they come and they come in a form of rescue, trust me, the peanuts they're going to give you, the stringent economic measures they will put in place for you to follow, I don't think this country can follow it. We have to be careful how we drumming at, reverting to IMF and all. Then consistently it tells you that every 5 years, every 4 years, you're going to go to IMF. Then they have to make sure that they increase some of the restrictions when it comes to your spending. And I don't think the country can stand that. Ghana Arismama ni ayeti ye ayo panyina wabe pa ewo aye economics mu
Wasanso ayo checheni mapa ewo University of Ghana Business School. Professor Lord Mensa. Adishimama ya ntwasem no so apomdi ya de hia pa no nti ana achimda koto molias bola ayamaze den. Ena you bi comment yo say odechire di kotwi hu boy atanfo pampam no. Me bona baso no esansa hu ne die eye pa. Ti die si wono enye na samike enam so ye na ya beka ya. Coronavirus yade kodie wo efen COVID-19 ye twane ja friend sa no aba na eba ya nso nyame adom odensa nchene abagana pa horonsa fasamna ye twunsa ntema ne mpo afi titu ntem social distancing boni ntekuma te said wa bon ntekuma no ena biem ye sanso de bi ba si nose mask ebiskoro shimbotum abribia na mihyebi nina coronavirus nsa no afi coronavirus nti otisim ewo school sa odroma ene bebre enwema ode ba ne bebre eboa pa ebinzu hadwen na samiken enam so mampenfo ye nhwemu konya vaccine eframanone vaccine ne ye dro so wope se uwo bi mpo adwodwa no ene so wo mpo ni bia eno so man kwamon ye den panti yade no etumi mo yade mu enam so ma samiken se Ghana ye ntotoye se yankasa ye ba be vaccine bi e wo mamu osofo hwe Ghana pomdin samsu onumnyafo kwakwa adwuma manu akasa kire mpen enye penfa se Ghana ban ene German abenfu bi ewo abodimu nyansape German scientists fo bi akwakodi nkomo ekeka nyomasi ani kakran na senya tigya se tempe wo mo ba Ghana aba besi bia ye betumi aye vaccine bi ewo mamu owura kwakwa adwuma manu kasa na ochemu se wo mo ba pomba boa pa ama hwehwemu dogo akoso na osanso de adosade atu ekoya ni meche aginatuku a won mo de vaccine dwumade ahyo mo nsa se wo mo hwenya adwuma se de be yo mampani na nadoda nkwakufuado ene ni NPP aban wo mo anim engua so sa vaccine dwumade wo mo frase adi hu na wo mo wi adi ade beto so aye National Vaccine Institute ye se be boa tete omanfo pa wo ma be nhwemu wo ma be hwema mpunto beba wo ma be hwema Food and Drugs Authority ya pejam ni ahyem kena ni na no National Vaccine Institute yi eba beboa amani na bem nesmo de tudwa no ebini. We are getting closer. As I speak, we are partnering with some German scientists. They visited once. They are currently even in town and having some discussions with the vaccine committee. Government set up a vaccine development and a committee that has worked so hard. They finished a policy. We have actually pushed the policy into a bill that has been sent to the Attorney General's office, awaiting it to go back to cabinet for it to go to Parliament for enactment. And after that, we were working on these things. They have started putting up a building for the Vaccine Institute that will do a lot of research and development. And then they've selected companies that will join with the Germans to do the vaccine, what we call the finish and fail properly in country. We are getting very close, but I can't give exact deadlines. We ayo so for hwe Ghana pomden samso onumnyafo kwaku agima manu a oye mi name. Ebusiafo eye enumre no nsia Akan Kasiebo ne yeguso a ya ye dwetemu otesemu ede ema woti show your mind kire wadwen 0594841044 0594841044 na bibia ndededin Facebook no si di achi na ansa ne beto Kasiebo ne so no ahenkan sounds aba waba no obema u program ase ayede u program ase ebeye de ebeye tasty papa panti no me the number ni tudwa yenentem natural wedding say engagement birthday party outdooring graduation funeral float bi political rally bi that they say nkwafu ani abrepa o 2024 ni enru wan so party wonu mani abre ye politics kakra wasia dino munyina mbogwa ho na henkan samsaba ye wie be ma dynamic DJ enyomo no wote nyomase dino be bo nyoma suit program pepepepe obu anu ye bo wakwa ye pa na nyoma ye bo asa wedding we yara DJ ye be ma dynamic DJ ayi a onu mu nyina be bo ayi asenyom kama wedding so mbe mu be bu mu se dwe na bibia e fine ahenkan sounds there one be fire na hwan biem e kirefo nyina ye kotobeku mankwa frempeni 40543 350 934 0543 350 934.
na sansuso ana King of Grace Chapel Ghana enei wanum ayi nafua poli do and 14 days ana wode eya akwankyere sanso de mpaibo atatoɔ ade akɔ odom anwoma no animo sanse samno akase awura fimpi no ane adwonum yedumi wa ma mpaibo ma anya den ana wobonsami wode umute mfidie na manfo asuma se omasunsun bebre nanso wode ho hye obade na ensa no ano no wo ye free na eno ane wode asemi tipo de atoso potokase mo say glory in his holy name let the heart of them rejoice that seek the Lord na wode ba akan kasani ma o say momfa onyankopɔn din konkon no enhyehye mo ho 1 hour hwehwɛ awurade no akomato won yam eno ne asɛm yi tipo a ɛda so na ɔkyerɛ sɛ dwumadie no wafiri aseɛ dada na ofiri aseɛ ɛwɔ ɛyɛ ɔpepɔ bosumi ɛwɔ mi mekyerɛ January bosumi de ɛtɔ so du ensia afimpi no ɛne adonum yenum ɛna ofiri aseɛ na ɔde tuom saa kosi ɛyɛ ɔpepɔ bosumi de ɛtɔ so ɛyɛ aduasa afimpi no ɛne aduonu mienu 30th January 2022 ɛna ɔde ɛyɛ dwumadie ɛbɛba na wieyɛ ɛne anyakopɔn ɛnam mpanyinfo yi so atwetwe wura ne ani ntini so ɛne yɛ ne ɛbɔ nkɔmɔ ɛwɔ nyame din mu na afei nso no nyakopɔn de ngosa na namomo so ape ɛde agu adehye mu Reverend Bright Ofori ɛwɔ Breman Asikuma Reverend Mrs. Mercy Tachi Evangelist Kofi Amuako ɛda ɛna afei Joshua Nketia ɛda Emmanuel Echampon ɛwɔ Anamase ɛda Emmanuel Asante ɛyɛ presiding elder Prophetess Mrs. Mary Nkansa ɛyɛ Dickness wɔn ɛna nyame na wɔn nso a wɔde nkwaje sɛm no ɛma yɛne dwumadie no sɛ no wahyehyɛ no na ɔkyerɛ sɛ anopa som no ɛyɛ anopa nonum kɔpem ɛyɛ anopa nonsia 6 a.m. to 6 a.m. ɛyɛ anopa som anwumere som no ɛyɛ anwumere nonum ɛkɔpem nonso ɛmpa mu 5 p.m. to 7:30 p.m. na wɔsenya kopɔ yɛ adoma ɛyɛ ɛdafia de no yɛ ɔpɔpɔn bosome de to so aduonu enwɔtwe 28 January 2022 de no de wɔn mo bɛwɛn anadwo ne nyinaa a kyɛ sɛ enya goro ɛne yɛbɛsu agu awurade so papa da ne de wɔn awurade mpunimpu wɔsɔ na tade ma ne nkɔ o ma ne kɔpɛ ɛne waso bɛyɛ hye enti ɛyɛ anado ho ahyɛ all night ne mu so bi na timi enso aboa o anwomtofo a wɔn didi suo yi wɔn ɛne ɛde papa ti sɛ ako etinyakopɔ to wɔn ne pɛ na ɔsane de honhom no ɛde ɛyɛ die ne nkɔsoɔ no de sane sɛ wa Reverend Osoro Adom Orura Evans Sister Akos Obapa Akuya ena brother Nimafo wanamo ena ya nwomtofo dwumadi no ase na ose eda wodi dwumadi no beba na wieye January 30th ne de aswani enso aka kire eye osoma be ye de be ye nika na be ya hosepen so a chese enya agro etifa ho ehyemu ebi na nipa nyakopon ayi na wieye bremu nyame nipa de ngosa na dom no de asra na chese wodo sa eto so ana unya ne honom empa ebode a na jesu wawi Reverend Frank Kwasi Nkansa ono na dwumadie no esi eye ne sre so wo se adumura obehwe yen so na me pa cho se open o papa siesie odema se de da meka no yesi ba bi otomfo bebo pan no na nya se bi otomfo no yakwadro anoyo ni brofo ne mom ehonyia no me pa cho die ntia de bia meka ke Asenso Limited asem che ne se papa yi sabi mpredua se ye kan wo ma abobra omonsa so omachi a oka ho bi kwa bone bra wie ne mom de nyakopon so de adom no se de odi ankan ya adom no so mebie radio station mo mabunuma empotam nsem ye nka no one de ne se enwom edi siesie dem ye omanfo ta atonio mahunu pa tables empa bookshelves ene de ka ka ho no eno ntike Asenso ne de ne se wo hu sa de we ni wa ye wa penwom papa we ni na bi a oton fofofo enti uyo obi a we sa business we bi kura de ne ke Asenso ono be te se bafane fom ono ba hwia bom papa papi o nipa don so se oni ne digwa wa be di adanse ti de meka akosi na ne se mo ye company bi and sorry district assembly municipal assembly schools ana ekuo bia na nkran na so open tables and bookshelves and de eka ka ho a ayike Asenso Limited in China meka for amount titu no office chan utimu yadwuma ontebre yadwuma sa wa bra na wajai ayike Asenso Limited insano no me pa cho kobo ni akohoma
ɛwɔ circle adabraka okɔ irankin kekwan so a ɛhɔ nom ne showroom kɛseɛ baako pan hɔ nneɛma yɛ mu ma sɛ dim ɛna afi Kanishi Flamingo Road nso K Asenso Limited wɔ hɔ sɛ wontumi nkɔnkran ya wei anya kyenkyena atwan frɛ no kɛkɛ na wone ne nkasa 0244 568 014 0244 568 014 K Asenso Limited wayɛ krado te sɛ mpa yɛasɛ bɛhyit wɔ so Ghana adesimama afe wa anwumere Akan Kasiebo no so ade amount o kasa video tetreta wagye atumo eye ahenkan 93.3 FM na de na chi wo Facebook live said ya be ya beboa wo ye pa sanse asem ye ba bekan edi safata sa odi wani krocha mansa na oso ohune santamu no de hwe said ya nsam no sibi ekoye enyina wo Facebook live eye ahenkan 93.3 FM Facebook live ko sisi a na wa like o hwe ni nyana do comment no enso edi gu ase YouTube so ye dem live eno so eye ahenkan 93.3 FM okwa subscribe na emwa na yedimu boshi akọ eye atoye mantamu Western region arawusam a asi brono a na se kura ofre ne se eye apiati eno eben eye bogoso na wo kire se eye truck ibi tipa truck ibi ono so eja petrol ya bi anaja ono so etwe na yase enamso amasisiam no ekasai eja atoma chese amasase woso asi amedan awodo a akagu fam enipa aprepra ne wonoma womato nananum awonsia do no atiefo ani enyan na areho papa achese enye agorokora na asemi no na eye national Ghana National Fire Service dumjakuo no wonum ete ye no momamu eye entantem so ekobowura mu wonum se de be ye gya no o metimi enso adum no na afiato chema asie no o metimi enso ahwe apen fam asibira entantem so na omukobowura mu wonum no mo kire se se de ade na sibi akono enyan papa na so omugusu ayi omafam de bia se de omba ya eno ma betimi enso so atofam boko na mayenko tie ani wa bra asem no esi ye no wonum na omo ebebe wonum bie no sadie omo aseme edensem no etudwa Apa amane kweli Asaka kwano ka kwani ina se serious hey ha after kana wate tiafra na hana na si kano igini sa hana na si ndo obia say na atete serious amafra na abaswa asa massive disaster masa serious hey serious abusuafo arewo se wotie ene na tina meka se odi na chi e wo Facebook obeboa nti wo hwe videos no nyina no na ene no a etwaguo no uguso enso so etie de ka ho na timi aboa na wo hwe nipa ene se de kuro no asibi aka gu fam na arewo asem yi Orua Albert na wono so okuro mu na won de kosu no nyina no Orua Albert di na ni kurotwa mansan ne resa ntamu e de bo akohoma a chese ohunu ni nyina bie Robert anyumrei majo hello Robert yeah me ba chote menka ba chote menka pa majo ai oh mejo so pa ye gidie sa ohun ye pa chote me ho ye pa wadaruma bogoso de asie wo anaja wo kromon mu bia ohun se de sibi ekoye e ba ne sei ne ba mi sente on se me yefama abeti represent Ghana aban no youth board no na asema esi no na tia ne se fuel tanker ka bia ekem akọ bia ena abobo ya enso eba nti fuel tanker no ade papa oye ne se otwe ne ho esevi abobo ya na se tank no etofom na ese electric eye woman bomb na explode ema nkuro eben no ifie ni bi ehihye na nkofo ewu a getting to 100 people omewu a tise ye hu bebi a ye hwehwe nkofo
na sisi ampo de ehusho a omasie sisi ankofo 30 na omasie omutisi a ebi munso omudan etutu ebi munso omudan bebi ahye papa bi mpo na ade ya rehu ne se o se ne mba kro hu ohu ne mba ya rehu sempa na asema America no so se bebi omubeda kra na ya asem because edan na hye baby edan a bomb come edan bi kwa bubu baby omubeda kra so aya asem tie se aban se manani nkwa ha na ombehwe ya yetete ya na yebre pa asem esi ne die wo a wobekọ eduma wobeda wobeso ya de bechi ho die tembi adan yankopansi manka se wa ne wara na se oka se wa ne wara ni esi nu omunim se besi ni esi onumpo papa ya ne se o breaki o bo breako na bobo ya na afa ne ho edi na wa bo breaka nipa baako wotimi ashiri nipa 100 nkwa and yeah catch government to see Johnny Francis abubu ya no on bandits abubu ya no wo kwan so no the problem ebe blame pa na me bajo esi brebe sa na esi ye ewiane mu about 12:30 no na esi ye 12:30 mu na esi ye and this year one mama paper no o mo wo hen this mo paper no ya reform eco hospital ne bi mu body kwan de car no fuel tanker no kwa de atete kwa ana ekwan no nso a eda wono nso ekwan no emu achetu ekwan ni mu ache mienu sisi aka entimi mfi aha enko se wo kwa car fita kwa eko bogo so entimi mba car fi kwa si abata ko entimi mba e ho block adin Edi. Na a police for ne dum jakuo no omo soso no ma mekeka nte sen. Oh no mo ha keka ne de amesi enka de ende de omo ha keka ne de e wo soro. Go ye tun ta from one omo ye den omo ba ye. Ba de bi a me aye se medi omo ho ye one se e ho na se mesi. Denim se hasadio se yi wo betimi explode biemo. En so omo man nkofo e samba sa de no e ho asase ne su biem. Eso omo pam nkofo e de efluo. But I saw omo jai na omo ama nkofo ne nam ho. Nkofo ne nam ho. On say unim say explode we you say wu. Because dangerous. And so a police for na say omo man on say omo man nkofo e de e cause sa baby ade na si ne kwa. Eti nkofo ne nam ho. Mami bi mpo de ne wa ya reho onam na osun se me ba wo hin o me ba wo hin ayin fa nsu na meda osun se ne ba wo hin na o san su se ayin fa no beda trouble wango inti a reho sempa na is inti me tu me nuanum fo me tu me mpinfo no fo se o da so ya da yankopon ase o da so ya da yankopon ase na omo tu car no so no omo beto omo bu no mo tu car ni yi na bobo ya fo de Mr. government se ombande omo wo kwan ne so nipa ko etiama nipa 100 asho omo nkwa look at just this statement Robert ma yemfa unsi na ye na wase ene enchiremu a ode adan ye bibia ni a ye bebo pum ye da se anwumrei no medase pa bibia ni ambetini afreme ya da se Edin chese asamono ajamija unka bi shemu just a seconds pa nipa more than 100 bia prepra jaya kagu form ebi body cry hey na busuan form ra Facebook ni YouTube mehwe na o se amunumu na fitia wi na abesi sisi aye kase o masie nipa 30 wow and e bi nso ayi ebi de ye nko body no we de more than yi akwaze kidane bu no echen no kra sesi we hu nipa no kra o ni body na tete watete na wa hwe jabrane ubeka satamudam ubeka se hell
she ejefia me pacho what bogo to fisi awia na besi ne besi anwrezi ohun adekro bra betie die ntia yaka bogo so apienti bogo apienti bra YouTube live search ahenkan 93.3 FM jamframa adi boom nipa 30 yesi omusisi ayi ebi nso ayira ebi atete ebi the hospital awreho imo rem na 2022 mo rem pa chukofoka aya kofoka ma honka nipa honka wa aya zuzubon hwene ma honka nipa de ma honka nipa mama tito no nipa be 30 esi omu hwan na nim se oba bewu why na 31st night wan kwaso so dana de o sori anapa na ade etsa na sa koda amani chimu poda se kwan obefa so wunie obi ni mo ese kwan na da hoyi emu achesemi tu na asase na papa se de asase wo so asinu apapai ankasa ana etutu amna Chese. Na braba ku okase ne ba wo hu ne ba no metia na meyem. Onokura osan so kura ni ba bia osa beda. To wo su ne ma no. O se su ba bia osa beda mpo ama ade asa ache no. Me makwa ayie. Me ye ni me makwa ayie mi hu ba ku mpo. Bogo so asemi die. Asem kesia. Asem kesia papa. We can see we are beni. What the one now to check on us. Aside say ya lusu nipa nkwa no. Properties na. Ekwan no sukura sai. Ekwan dada mpo ewu mpo ya kan wasem yenye bi. Yenye sika nkoye. Wenso aban nkwacho musika gra na enya more than 2 billion. Eka na aba from eka na aba. Minimo wa se timber cars no. Timber cars na ya shada set time my mom say time we mu minim sasa tankers ka kakraka no so wo say empanifo ebredu so mu ya bibi fa ho say minim kire say ya katama no mu nam mi de mu so mu no misro papa misro kra timber cars na na pa no mu nam no ma wo sen kan nwumere because awia no minim ani awia no nkan anajo de kan na manajo cars the traffic no musu the traffic mu bi ehu o na odi akiri ehu papa so wo say abobo ya bi to o ma abobo ya na bo na de ni tu fra no na nyasa ya no kwan na de tu fra no na eja obobreka ma abobo ya na twam o sebu abobo ya no nipa baako bobo ya na wo sebu no he mo so de ya mo se ya be legalize ehwan amo se o mo be mo o se okada wan ya na bibia ne dia politics on ko fo won mo ade bi won policy bi won mo enye eya hwa bobo ya afoi yes asem we ya benti ne ka enye ka papa nam kwa so na bobo ya afoi de ni nam de moto ni nam sa se yombe wisukura no mundi hyehyɛ so wenka ya traffic ana wodi so a we a wo pre ne ho asan ne ho yes eto ma ne kwan eno na akofa asem ya be wahu mama kwan ne ko medem hwe kura na mani aka ko medem just me di fiti awiare nyina say me pacho say unhu say de si obogo so apenti a bomode abra YouTube live search ahenkan 93.3 FM be nipa na atete atemuda o atemuda o atemuda no onipa yensa hwio omu bibia because atemuda na think say wo hwe de o bible ni say de kana say ya na ti o hwe na wa hwe tafie da ho ejafie da ho anya atemudam oni hwan kodum no wezu ya fa say zo betumi akogina wo saa oni hwan kodum jawi Ghana Fire Service tibi asam obuti abi news ayam shisio won so be duro so be ba na suo ni kan dudu mbeduru antem enso akiri asem pesere chese asam no dwene ho a wonte ase bogoso are wasem ni ntene mindidi mebuada
Kwasa ma okay, want to mend this so by she. Who dey ja? Mo go so awra sem asintia na mindidi. Mate say wa order beans. O si beans ne dia numre na o ka de be ko. O de atwa mi so mfa nkoma ne ba no. Oh, Rade, just a day. Na nipa more than 30 ewu. Ami esi o mo. Ebi akeka. Eni asena ye. Ebi su ye hu mo, ebi ni ahwe na fra. E wose nipa. Obi nim da na obi su kwa akodware. Wa patre ewu. Opatre hwefom. Adwaye o. Wo adwaye wiere wo besen. Sink no e kan say tiles no apatre no ma ne ti aboho makumu asori bi ewu. 23 years. Won timi aka jempu. Wanka jempu ewu. Ti obia wo kwan afa so obefra asase so akọ. Na ebi awreho. Ebi ya ebi won mo atumi say to da bia ye nhwe ha bi. Okada fu edi abobo ya. Omo ha dwen. Na arawusam asi wa hai. Arawusam bi so asi wa asia ha. Achimansa district. Arawusam. Sani ara yesu wa hai. Omo so da atem omo kura da chance gas apai. Ehu pa. Esa je ke krawa besin we. Oh what? Enu kwa de ajipe. Ajire. Minister of one mu nyina begu ha. Tino ensam na ebi akretical Ghana ye wonsam o. Ni nanso yo mo yawe o. Na minim omo yawe pa. Ni nanso mo yawe. Na yemfiri ha se bogoso ne yembra yase ha. Adehia wo achema adwobie. Adwobie e wo achemansa district mu apuo mantem ha. Wonum so se de bogoso de asi wo ho no. Wo matepa no mo yem hyehye wo mo. Na de akwaso wo mo mpatam won so kra de atu akoma. Ayam hyehye wo papa o mo se. Ukopiem e wo RCJHS suku a wo achema adwobie a. Suku dan nkwada JSS fo kwetena musua de no awre ho papa ya sagibum enkwada e be hwere wo mo nkwane nyansa mketoa wono ne ahenkan news atwetwe komo we de adehye omo patam wo no adwobia fo na eka sei wo mo se beye enfie beye miensa ne achiche se wo mo ankase no mo keka om sase e de sa structure de si ho na structure no collapse ejejeba ba kakna ajijirim na jijirim ankwada ebewuo no enya asem kuma nti omo sre mpanifo papa se mpanifo ya jijiji post kese atotototo yesre so no wanum nso ne from akonwa no so temperatures re no omo mbra achima dwobie na omo so achimansa district omo ka ho bi wanum se mpanifo nya ne tentem na RCJHS wanum no omo besi dan ankasa edan mu asan so omo so to aba ne bi omo besi edan mu amankwada no ya so yes free SHS ena kontroso suku kwa unji atakunji atempoa na kwada no na hyase na anya yobeda ko free SHS wo kowu ahyase no a wan owufuo betimi abesia ko free SHS ana omo so da bi anya ye no nti no omo sra ban se adwobiefo nso etiam omo so enso gujam se ne bogo so de asi ya no nti classroom ni de ombesi bi momo tom after school I am in fact enta obafa nyina bubu na nkura no kom school afa ni nyina abubu enye kura tinso to kura na omuso kura na omu nine de afo nso no boba classroom nti asre ne se e pa ne chaw o mesi school na ye de enfa maye e pre ni animu ya enye nyankasa school na ankasa mo mesi man enye kura betimi ebu fom egu nkwala no so kura enye fine se e dan fa pam ni nye from ashashet na wiye no eno mo de yes adan no ahodi bia ni asiasa se e man kwala kotinem because bibia betime emergency aho for no se bi se ablabo ni mo ede na bibi sines abofra no anwu na koye prasema de na ode ko hwa abofra no ndi se mpenifo do mu na sifom na mpenifo so wache mansa na mu twoma ni bepɛ no mo boyo se the school dan tell me man ben komo if say dan no asai entabo num egusu nyina awu nti me de me man ben komo se nyakopo anye adom na esuo tope ade cha akora bi enko school fi se nyina bi bu agu Bashu da bashu ani so. Bra YouTube AHENKAN933FM FM. Come and see for your eye top. Bashu ani so ade na. Suku dan kwada ko musua di o.
Beshe bre na higher staff. Hey! Ana teacher. La ila. Hey! Everybody nyankopon na de na odi emu bi bepie Ghana kro we. Ko bibini. Oh, ko bibini. Black marry black sense. We de nye teacher ni a ono we na ono mo na coach Milo ago ehu na nima. On se nkomo no. Na sika ya de ma coach Milo. Papa no kwa coach mfata no na mu hu. Hwese wogina ayini so na ne wa kire. Coach Milo. Omo babo no. Na o hwe no beka se o hwe bo ni bi. Minim so yale o. Se no ya tamska kwa ma coach Milo hwe. Hwede nkoda timu suani. Ya mfa ma no kra kwa mo fa. Enye se ya na nkoda bititim wo Central Region mu wu ya ansa na. Ekum mo ansa na. Oh, Ghana pinfo ya nhwa han dodo. Me say me ti kro we. Ya nhwa han dodo. Me ti kro we mu na wo hwa na me ba. Me busuani bi tira we mu anu obu. Ebu kum ni wie na abetro no mbeye se e na aba me beye we a. Wanka benu ho. Sa de ne me se timamfo na so so biemu. Na me si mi kro mba ko bi sesi a wo ho. Eno kra de dana crack nchase egusu nyina na ayi unim abro ne baye pe fo se that to paint akọ paint dan se de e dan ho odin na bra na dan bu na o mo so amu kogu ho ewurade no mba buru ye nyina afra mo ye hwe han dan kra itima mu sua de dawi we o wa kan se menka adubie RCGHS na tie achema adubie jase hin so nana chei mensa de bi to so se he RCGS school da mo hwan kan fo mo hu ne sa no enye no he ya kan company fo e hwan afitaduku o ma bo red one bi ana ye nti obi anwom no so system ya se bibi de home theater enu bi no mo de bo anwom nti o mo nte kra ana ya san so kofa omoma no mo ko chocho no mo pampers no panifo o ma ko tam pampers no mo de abobo enti ne to abo ne pampers ena wono wa bo amfitadu ko sa tie ye ntio bi anyum ti no odo be yeden jase hene kire se wo mo so ma ho ode aso wo mo ni sika bi ada foto bi mo ko tama be yesa RCJSS no enu to mo sra mpanifo wan wo mo no mo to abade ma wo mo nti asem se na ye na mu oya wo mo se wo ma na to abane ma wo mo nti jase hen se ba bi ade na kwa koduro no aduru bunum enti mpanifo embro mo sra be school down no kure ni nyame anim ni enya adi papa emfa mayen fi se ndua no ache emframa fasisia na nkwala no wom ni buru a sebe ye nkwala na ye ku omo no enti misusu se senkaban no betumi abeboa yen a fi se omo besi miensa mayen o man na nkasa nso abon homodin asi miensa ni aka na esenka ye toa so no se yenso ye ni ska biom ti senkaban no timi beboa yen a nka ye ni beje ho na kan kwara na timi akomo school se ne tie bia ani awutie ye eye jase hina wawa atema dwobie na na chei mensa no ene waka no na no se ya pe ene yen so ya san bo pin assembly ma o sa assembly ti wusi ha ti suku da anwe ne si ti assembly hwe ono abo kwaku awusu asomani se boy aponchire ni abo aponchire enyomo no ni so awosu ne se boy wa muso makaka ono abo se he waka na nipa no wosisu kane assemblyman no ono so tu ho na monwa ankwasi aga amfon antentam enu nti ono so gusu a wo gba ne homoden ti de papa ba ko ne twa asa na otwa to ono so to aso se de be ya ka project enka eka ne se RCJSS school ko beba be ni eti ogusu on de obe ne den o ya dan ko ka so konfo ko omo gusu omo ko to sre empanifo so omo bra na omo be ye RC school no JSS no emfa ma wonum me say idea me beto ye na me predecessor no me say we kan ye ho nkrata de ho appeal akọ assembly ho dada tede me so me ba na say me so me hwe na e to aso ama emmoa no efi assembly eba me say so ya pre hu bia mostly no e be a project for the year no na me say na school ni ka ho but e be we chiro na me say intimi indimu nti esra na eguso yesre
mpinifo say ombehwe na omaye project na maye because school dan say dey wa buy no we see hu no I mean say the situation the situation there I mean say very bad at any point in time I mean say since so kase bi to a between the attention kase pan aba. Hey, oya samo papa. Assemblyman awawa Achemadwobie electoral area. Onimonyamfo kwaku owusu asumani. Ani yatini nke na hanso ye keju abusuanfo amonhwe YouTube ni Facebook mombre. Hwe. Veronica Bucket sugar. Veronica Bucket ni po sugar. Ena form no so tutu na hwe. Abede efege. Slate no so de dada baby. Ghana. Oh, me man Ghana. Ya yo ade. Ghana ti da ben. Wonim say yenkuro yase ho. Ya mpanifo ni bia hemfo no. Ene kuroma no de mamenya hemfo no kura mfrim yenkuromafo no. Omo atibi keka omo sase. Papa. Wonim say adan asi wonu yi. Wonim say aban diankasa aban aba be boa ye 3 ana kuroma nankasa so asi 3. Se papa ye kan. Say omo asi 3 anya ho nko an. Wura mu a Chiase district ene Brim South uhwemu a enkromafo na so timi ban school bia wotimi yabi omo boa papa enso wan na eba enso no no ogboa no ho no ye be san ba se to abama me na me meboa na so automatic or dada o yeah enka na dwendwe hu o tumi na enka na dwendwe hu business wa ye wosoro na no a pa so ba dwuno se nkoda tetabudam ebetumi abu akum nipa die bi be president MP DC ebetumi akumom nanti menkohwe sika na na hye wiem kura na matwa ba mentwemra enkratasem this is an emergency issue I was saying for tackle this year no mo ye hu adwuma ajobi enya kroketu afia ajobi enya kroketu ajobi enya kroketu asa se kura me time am de kwa na se de ahobie pa okwa ajobi a nurses quarters krona nkrofobia wabrochi ko hweden mu siesia ma nurse for wa ajobi ko he krona say police quarters ama opposite for ko he esiwo na wa krona say school dan kramiensa e wo RCO no mo na wa bana yo na ntabuda we nso enso obeka bia secretasem obeka bia secretasem nipa no ajeke kraw ana ekum goda isi anka nya sika ba beboa afoyi abusuafo sense kana no free ajo kratasem eto krata no sa krata no unim se atwa bridge hu so kraw busi secretasem krata na de beko wo contract ni go through contract krata no na de beko wo so omo ba na nipa na anka brofo a omo se we want baby ye van fan ko to onya fresh kontomre ya to man what brofo krata no ani no o na contract anu gusu yan krata se men go through en go through the krata no hwehwemu krata no hwehwemu no mo hwehwemu wie ya kwa agbo masum onya mo hwe na sa we cancel mo say na ngafo na yanka me pacho unim uje radio join live on YouTube search ahenkan 93.3 FM tabodan sukun tabodan akro nanka say si ama ajobiefo many years nie wamaka ndc aban by one fee tombudu betrans wanya ho hwe npp aban aba oko 6 years e wachimansa onzo nya ho hwe bra be hwe e wachima jobie bra be hwe journey level YouTube e da na hu honorable Kwadwo Opon Nkrumah ne mpeso aso a honorable Kwadwo Opon information minister ne mpeso aso a o ne wa enyo we enti me ba cho journey wo YouTube a de obehu se blogs e wase na no ye kg and o maton anu kro na nkasa na ye o maton blogs aba esoro kakra e na mo abonta agbozi so na de no 24/7 entabodan no eno ni kg no eno AJHS no onim ana teachers common rooms no abebre enkuro bi wo no ma wo hu enkuro mo yesa ne o ma we no me ne o ma ka mento aba o to aba na menya so mfa so because mutimi boaboa ho mo ye bibi kakra e di ni kwase mo amudi amanyo fo na ti o hwe record so kra kro no aye mpuntuduma se aban no ndi e bokọ so na yi adwuma e bi me kan ya na ye me ya first no sa na ti o ahefofo yi
omko mu bom no ma ye omade o ma ya ye beye na santo kwanko ma so twen ano so nya sam no kwan wa twabo no kromo fo na mi chira reply ense hunu ma so twen fu tantan ye gbokuro no mo nim ye sa manjuma kane amanjuma etimi frɛ ne ya pra ne enani wa ohe no twema so adebefo kro mo na age pina se omo modero ne enhia enye ye because ohe na mu ahemfie kro no mi so ohe ntumi nkwa ahemfie wa do bi na me say wohene ne kura no so no enti ne chese wo beko na chese asia wo ne nye ya no adwen hwe wo be kasa ensem ha mpuntu no boa ukrom ahensem ye pa na babi so ya nya wohene no me dia do bi ayi babi ya nya wohene no won so so asase na no won so nkwa dia wo na taa so no ene mai enso ayi adubiase okotum se o man sika ya gisika from man ho but ye san die bibi mo omu si nurses quarters amakru no omu plan so mbesi police station amakru no die adubiase fo ye no efe berma wusu ade kuma otoso miensa anyume wotimi nka akra maado na sports fo awia kawadwen no ebe yo Joshua ebe ta yani ama fo benya afeja isa ama fo goto fun fufuro adwehwe o de ya afafo na se voice recording ni mu so fufuro na mo mpe memra so pa recording members in there yes sha ngope brand new phone yes oye media personnel na wo se ubedi ama man ne pa obebo manfo na ukonta aboden nkoda timusuade wadwobie wei na uye din wo ho a nyame be tua ka nyame be tua ka because of o se me ko kan ye be mi sei me ko kan ye be mazuma yo goya nyuma o de tie ni say e wo se amanfo bi 2 CD ya duma no ene 5 CD no adi no edin enso ekobu na eku nkoda isi abesan kwa kofa report nyame be tua ka o nyame be tua ka o na wo be piemu wa ha nari aya no mo osire oya na mo osire o aduma no ntia zia no agya no akotena fie okoba obi anhyew ntime nya agya akotena fie na wono mo matu mo azi ozo mbere no monye na ade gusu na record na da bia record na wote wonom na wamukọ akra no ukobia omukọ akra no otia na omuno kọ akra na wa record no ade asene wom na ade okobia agiri okobia agiri muda adam munnim ntia na 1 minute bia na me ka kiro say ewia sabrabo no ye bo no enye nkrata ni ye de bobra no unsa nkrata na de ye hwambo fa unyansa nyankopo unyansa wode ma wo no fa ye adwuma enti se wadwe na anya adwuma ni pedua ne ba brent ne ye bre no nti wo no so wakwa university na ukura hwan degree hwan na ukura hwan in way use your mind nyame nyansa efie nyansa ana unifie nyansa de ade ye wonte ase efie nyansa de board ya wa ti suku nyansa no nka hute ya mu efie nyansa no becho se de ekoso adwobie no enye tie wasempanifo ye tie ka ubunfu ana efie onim de ya kran se enye 1 year 2 years 3 years more than 5 years o ma kan wasema more than 5 years ndc abanso be transfer o kan ya 8 years wo ma nya wo hwe o ma sori ko isi o mo de nam yo busa ma be adwuma ben yanko ayi samo yebo ase ni din no na e-levy is good or help we don't accept it opache say ni message no antwe ni but opache say enye yes wa try yes wa try debi antwe ni yebo asamo me boss ba metum se we antwe ni opache say ma enji ntum na enye ye das papa ene wadwenkyere ana wan kan san so ya test bra ye ne yankenkan ye mfama me das so ate asesa we say asemo nipa ensa hwe obiara mre ebeso senior edifree ama krum ne bai awreho bugos asemi awreho we say me pamcho we de akwanhia paani my mre papa my mre oyebema no se ne hwe na ne ena bugos awreho semasi enu nti yembo adaka tia adadulumba boy no se yembo sa anwum ne ma no ye fe ne nimsi
on a message we a buy. I see a canapa. Some aya. Papa. Hey. Na video be a me sure say I drain the time say cry there. And Bobo fi dey bia. Akwada o say de wa nwa say you know. Na moja pram no. Now where gas. Adobia de no so ya entable. Entable so ku ane ya. Hey. Entable ku ane ya. Na se adia ehun aya e kan mu fi no etwa so die se etwa so beji se kum be ma ba ko young boy odimoto onim se kwan na nye odimika hiri twoso just say wu flat yes ya time aso mami ko Facebook mati ko bra Facebook sere bo na ya de aba se hwa abobo ya afwe wa ho abobo ya afwe wa ho omo ha adwi o e wo ya kwan ahodro so wo se bra be hwa achianse achianse anadu shi wamonte so dogo bi no abe wamonte hwe accident nko ya wise kidi abosa AHENKAN 93.3 FM bukano kreno na modie mo agi aboso ko ba yetie mo ankoma first and so de abawa say odi free achema yire bi inside bi eni won say explosion we die e de asema bo mo bo papa we no ama Ghana ha nyina obi aboto ja emu ja papa ena we so de ne dia ba Simba o se mehwam live e wo kona ayata kona ono no de eno no Isaac Donzi say good evening AHENKAN FM the best in the east AHENKAN na Dr. Babazambo so de ne dia ba o se endi arehu asemasi awe ho papa nyankopon giyan so nyankopon giyan enya de ebeye ye fancy na yenko anyway ye producer eye Amasafo aka Atwe Kwame Asante aka Sir Charles ode ko Facebook live na YouTube san wiase na hwe edan hunhun taboden adwobi for team on de ko nyame nhira tombo no mbusa meka so na de to ho ana kenka for AHENKAN na ya woda nwumre eye me kwaku anin kusi Budumene Adwen pa wanimu kan ahofe tuntum nome brodia afia pofoa kapsi yeti